U Valjevu je sinoć pucano na Dejana Velimirovića, saopštila je policijska uprava Valjevo. Na Velimirovića su oko 21 sat i 12 minuta ispaljena 4 hica iz vatrenog oružja ispred broja 46 u naselju Oslobodilaca Valjeva na ulazu u stambenu zgradu u kojoj je živeo. Velimirović je zadobio teške telesne povrede opasne po život, 3 rane u predelu glave, vrata i stomaka, posle čega je prebačen u urgentni centar Valjevske bolnice. Tokom noći je operisan, pa je za sada njegovo zdravstveno stanje stabilno. Uviđaj na licu mesta je obavljen, rečeno je u saopštenju policijske uprave Valjevo, a navodi se i da policija preduzima intenzivne mere na identifikovanju i pronalaženju učinioca ovog krivičnog dela. Prema rečima očevidaca, do napada je došlo kada je Velimirović izašao iz ulaza zgrade i uputio se ka parkingu udaljeno 20 metara gde se nalazio njegov automobil Alfa Romeo. Na pola puta prišao mu je mladić u crnoj jakni sa crnom kapuljačom i u njega ispalio 4 hica, od čega su ga 3 pogodila. Napadač je zatim protrčao iz zgrade i izgubio se u unutrašnjosti ovog valjevskog naselja.